Aha, a ta Seritida ona košta 3-4 hiljade. Po 3-4, a koliko beše koristi? Aha, koliko njemu to treba? Mjesec dana taj jedan. 2 put dnevno, aha. Aha. Pa dobro, ako treba malo više pa kupite pa šta radi. Nije baš da si sad u dugovima. A dobro, šta. Ja sam sad zvao tetka tamo, samo sam se s njom čuo. Oni su svi tamo, i ujka, i aca, i ova, su tamo kod majke njene, a Mateja i Ujna su tu i tetka sa Ujnom pravi ove sarme neke za vijenje.